jutro i dobrodošli u našu malu školu zdravih obroka. Očito nam ideja i motivacija treba jer poznato je da jedemo loše. Govori to i zdravstveno stanje nacije jer unosimo previše loših ugljikohidrata i mesa. Mesa, ništa bez mesa. Na začelju smo europske ljestvice kad je u pitanju udio vegana, a morate priznati da rijetko kad napravite varivo bez mesa. I ja se rijetko odlučim na taj pothvat, ali u želji da nekoliko dana ručamo bezmesno, danas ću napraviti brzo varivo bez mesa. Ručak će biti gotov u svega nekoliko minuta, zahvaljujući ovoj modernoj verziji ekspres lonca koji itekako ubrzava kuhanje, ali i olakšava. Sadrži brojne recepte i vodi vas korak po korak, tako da u njemu znaju kuhati i najveći amateri. Čuvati rajčice u hladnjaku ili ne? Ja ih čuvam jer ove su uvijek dovoljno sočne, zrele i slatke. Uljevam maslinovo ulje i jednostavno dodajem sve druge sastojke. Ubacit ću 250 grama već kuhanog graha. Grah je odlična namirnica, pun je djetalnih vlakana koje stvaraju osjećaj sitosti, tako da održavaju nivo šećera u krvi stabilni. Ubacujem mrkvu, vjerujem da ide u svako vaše varivo i dobro da ide jer puna je vitamina A i beta karotena. Dodajem luk, dodajem rajčicu. Dokazano je da ima jako antiseptičko djelovanje. Hranjiva, a niskokalorična, čuva kožu, srce i živčani sustav. Ubacujem vege kobasice koje inače nemam u kuhinji, vjerujem ni vi, ali zašto ih ne bi nabavili kad radite ovako bezmesno varivo. Napravljene su od sejtana koji je u stvari pšenični gluten. Dodajem pasatu. Dodat ću i malo klinčića, on ide unutra po starim francuskim receptima za varivo, pa da vidimo kako će ispasti. Inače volim dodavati u variva razne začine, ali u ovoj vrećici nalazi se jedan maštoviti kreativni miks koji će vaše varivo dići na jedan novi nivo. I pola litre temeljca. Varivo je prošlo test. Ukusno, hranjivo, a začini su učinili svoje. Dali su tako dobar okus da vam u stvari meso uopće ne nedostaje.